Ni iki cyakurikira uramutse utorewe imwe muri iyi myanya ikurikira: umwanya w'umukuru w'igihugu, cyangwa se ukisanga uri umwe mu bagize inteko ishinga amategeko, umutwe w'abadepite. Reka turebere hamwe ibigenerwa umuntu watorewe kwicara muri izi ntebe zigiye guhatanirwa muri uku kwezi kwa karindwi. Iyi ni Intego TV, naho njye mugiye kubana ndi Alain Serge. Bahaye ikaze. Harabura igihe kibarirwa ku ntoki ngo twitorere abayobozi barimo Perezida wa Repubulika ndetse n'abadepite. Ni amatora azaba ku wa 14 Nyakanga 2024 ku banyarwanda baba hanze y'igihugu, ni mu gihe bukeye bwaho ku wa 15 Nyakanga 2024 hazaba hatahiwe abanyarwanda bari imbere mu gihugu. Ni amatora agiye kuba ku nshuro yayo ya mbere ahurijwe hamwe, kuko mu bisanzwe twajyaga dutora Perezida wa Repubulika ukwe ndetse tukazanafata ikindi gihe cyo gutora abadepite ukwabo. Ibi byatumaga hakoreshwa ingengo y'imari nini, haba mu kuyategura no kuyashyira mu bikorwa. Ku wa 17 Gicurasi 2024 nibwo Komisiyo y'Igihugu y'Amatora yatangaje ko abashaka guhatanira iyi myanya batangira gutanga dosiye zisaba gushyirwa ku rutonde rw'abemerewe kwiyamamaza. Ku ikubitiro, iyi komisiyo yahise yakira kandidatire ya Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, akaba umukandida uzahagararira ishyaka rya FPR Inkotanyi mu matora y'umukuru w'igihugu. Mu bandi bakandida batanze kandidatire kuri uyu mwanya harimo Dr Frank Habineza uzahagararira ishyaka rya Green Party, Manirareba Herman, Hakizimana Innocent, Habimana Thomas, Barafinda Secikubo Fred, Mpayimana Philippe, Diane Shima Rwigara ndetse hakaza Mbanda Jean. Aba bo bakazahatana nk'abakandida bigenga. Kwiyamamaza bizatangira ku itariki ya 22 Kamena 2024 birangire tariki ya 12 Nyakanga 2024 ku bari hanze, na tariki 13 Nyakanga 2024 ku bari imbere mu gihugu. Amatora aheruka ya Perezida wa Repubulika yabaye ku itariki ya 3 n'iya 4 Kanama 2017, akaba agiye kuba ku nshuro yayo ya 4 nyuma y'imyaka 30 Jenoside yakorewe Abatutsi ibaye. Ni mu gihe ay'abadepite yaherukaga tariki 2 ndetse na tariki 3 Nzeri 2018. Iyo amatora arangiye, buri wese aba asigaranye amatsiko yo kumenya uwegukanye intsinzi. Iki cyiciro Iki cyiciro gikurikira hari abo kigwa nabi bitewe n'ibyavuyemo, ariko kandi hari n'abandi batangira kwitegura inshingano nshya baba bagiye gutangira no gupanga uko bazageza ku babatoye ibyo babasezeranije. Ibi ariko bibashyira no mu yindi mibare, kuko hari n'abatangira guterateranya ibyo bemererwa n'amategeko ngo barebe uko konte zabo zigiye gukangurwa n'amafaranga azabafasha guseruka gitware. Iteka rya Perezida nimero 004/01 ryo ku wa 16 Gashyantare 2017 ryasohotse mu igazeti ya leta yo ku wa 23 Gashyantare 2017 rigena imishahara n'ibindi bigenerwa abayobozi bakuru b'ibihugu n'uburyo bitangwamo. Umushahara mbumbe ugenerwa buri munyapolitike mukuru ugeraho 10% byawo nyuma ya buri myaka 3. Iteka rya Perezida nimero 004/01 ryo ku wa 16 Gashyantare 2017 ryasohotse mu igazeti ya leta yo ku wa 23 Gashyantare 2017 rigena imishahara n'ibindi bigenerwa abayobozi bakuru b'ibihugu n'uburyo umushahara ugenerwa byawo nyuma y'imyaka 3 bigejeje uzatira Perezida wa Repubulika ndetse n'abazatsindira kwinjira mu nteko ishinga amategeko w'igihugu. Mu byo Perezida wa Repubulika yemererwa n'iteka twabonye haruguru, kugira ngo abashe gukora inshingano ze nta mbogamizi izo arizo zose, harimo umushahara mbumbe ungana n'amafaranga y'u Rwanda $1,602,756 buri kwezi. Bivuze ko manda y'imyaka 5 izarangira kuri Perezida wa Repubulika hashyizweho $1,880,811 n'amafaranga 960 y'umushahara mbumbe wonyine, tutarebye ibindi agenerwa n'itegeko. Aha ndagira ngo uzirikane ko nyuma y'imyaka 3 umushahara we uba wiyongereyeho 10% y'umushahara mbumbe wa buri kwezi. Agenerwa kandi inzu yo kubamo ifite ibyangombwa byose, akagenerwa imodoka 5 z'akazi zihoraho n'ibyangombwa byazo byose, agahabwa amafaranga yo kwakira abashyitsi mu rwego rw'akazi.
Mu bindi ahabwa harimo itumanaho rigezweho rigizwe na telefoni itagendanwa, telefoni igendanwa, itumanaho rya fax, interineti igendanwa n'itagendanwa, telefone ikorana na satelite, antene parabolique n'irindi tumanaho ryose rya ngombwa mu biro, mu rugo n'ahandi hose bigaragaye ko ari ngombwa rimufasha kuzuza inshingano ze. Ibi byose byishyurwa na leta. Agenerwa kandi amafaranga akoreshwa mu rugo angana na miliyoni 6,500,000 y'u Rwanda buri kwezi. Amazi n'amashanyarazi byose byishyurwa na leta. Uburinzi buhoraho haba ku kazi, mu rugo ndetse n'ahandi hose. Reka dukomereze kuri Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko, umutwe w'Abadepite. Uyu nawe afite ibyo agenerwa n'itegeko, ari byo umushahara mbumbe w'umurimo ungana n'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 4,345,156 buri kwezi. Uyu muyobozi manda y'imyaka 5 izajya gushira amaze kugerezwa kuri konti miliyoni 271,200 n'amafaranga 138, ni ukuvuga miliyoni 156,461 n'amafaranga 616 nk'umushahara mbumbe w'imyaka 3. Nyuma y'iyo myaka azongezwa 10% y'umushahara mbumbe, bivuze ko indi myaka 2 isigaye azahembwa miliyoni 114,734 n'amafaranga 518. Ibi byose byiyongeraho inzu yo kubamo ifite ibyangombwa byose nkenerwa, imodoka imwe y'akazi ihoraho n'ibikenewe mu kuyifata neza. Amafaranga yo kwakira abashyitsi mu rwego rw'akazi angana n'amafaranga y'u Rwanda 600,000 buri kwezi anyuzwa kuri konti yabigenewe. Yemerewe kandi itumanaho rigezweho mu biro no mu rugo rigizwe na telefoni itagendanwa, telefoni igendanwa, fax, interineti igendanwa n'itagendanwa, telefone ikorana na satelite ndetse na antene parabolique. Uyu muyobozi agenerwa n'amafaranga yo kwakira abashyitsi mu rugo angana n'amafaranga y'u Rwanda 600,000 buri kwezi. Uburinzi buhoraho ku kazi, mu rugo n'ahandi hose bibaye ngombwa. Naho Visi Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko, umutwe w'Abadepite, agenerwa umushahara mbumbe wa buri kwezi ungana n'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 2,534 n'amafaranga 861. Ibi bisobanuye ko azarangiza manda amaze guhembwa miliyoni 94,043 n'amafaranga 343. Agenerwa kandi amafaranga y'icumbi angana n'ibihumbi 500 y'amanyarwanda buri kwezi. Agahabwa amafaranga yo kwakira abashyitsi mu rwego rw'akazi angana n'amafaranga 300,000 y'amanyarwanda buri kwezi anyuzwa kuri konti y'urwego rubishinzwe. Yongererwaho amafaranga yo kwishyura itumanaho rya telefone, internet na fax byo mu biro angana n'amafaranga y'u Rwanda 100,000 buri kwezi. Agenerwa kandi amafaranga 40,000 y'amanyarwanda buri kwezi y'itumanaho rya internet igendanwa, hamwe n'ibihumbi 150 buri kwezi y'itumanaho rya telefoni igendanwa, uburinzi buhoraho ku kazi, mu rugo n'ahandi hose bibaye ngombwa. Agenerwa kandi miliyoni 5 zo kwikenura, ayagura ibikoresho byo mu nzu mu gihe atangiye imirimo. Nyuma hakurikiraho Abadepite. Iri teka rigena ko buri mudepite agenerwa umushahara mbumbe ungana na miliyoni 1,774 n'amafaranga 540 buri kwezi. Bivuze ko mu myaka 5 bazamara mu Nteko Ishinga Amategeko izarangira buri mudepite ahembwe miliyoni 110,731 n'amafaranga 296. Ibi byiyongeraho amafaranga y'icumbi angana n'ibihumbi 250 y'u Rwanda. Iri teka rigena ko buri mudepite agenerwa umushahara mbumbe ungana na miliyoni 1,774 n'amafaranga 540 buri kwezi. Bivuze ko mu myaka 5 bazamara mu Nteko Ishinga Amategeko izarangira buri mudepite ahembwe miliyoni 110,731 n'amafaranga 296. Ibi byiyongeraho amafaranga y'icumbi angana n'ibihumbi 250 y'u Rwanda. Aya bakaba bayahabwa buri kwezi.
ibihumbi 50 y'itumanaho rya telefoni igendanwa rya buri kwezi, ibihumbi 35,400 y'u Rwanda buri kwezi yo kwishyura ifatabuguzi rya interineti igendanwa yo kwifashishwa muri mudasobwa kugira ngo babashe kunoza akazi kabo neza. Ni mu gihe abayobozi ba komisiyo zinyuranye muri iyi nteko bongererwa ku mushahara mbumbe amafaranga angana n'ibihumbi 35, naho ba visi perezida babo bakongererwa ibihumbi 30. Aba bayobozi bombi kandi bagenerwa ibihumbi 70 y'itumanaho ribafasha kunoza inshingano zabo. Amafaranga y'icumbi ya buri kwezi avugwa mu gace ka mbere k'igika cya 4 cy'iyi ngingo ntagenerwa umunyapolitike mukuru w'igihugu uvugwa muri iyi ngingo iyo yahawe na leta inkunga y'icumbi yatanzwe ingunga imwe ingana na miliyoni 12 z'amafaranga y'u Rwanda. Mwakoze kudukurikira. Mbibutsa gukanda subscribe. Mugire ibihe byiza.